Hello guys, pinbang ke ni litum tameh di korjang tu pen han kiri guys, tapi korjang tu han tameh ni tameh paklang itu guys. Litum tameh di han kiri ya guys. Dung kek hui pindah 2 minit tu guys dalam yuk. Mana long bom lah han tameh di guys, tapi litum han tameh sawet tameh paklang itu. Kau jangan kena hanu ni teman kita guys. Ini wrong ya guys. Oh pudo pilang ya guys entah. Tarik ke? Dah ya guys. Kita mang sini dungke kau mesti baik guys. Kodak kemepa.